أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala kanko ɓuri handude ko yetta kon du'ano ɓurnaɗo tagi fagon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fof e sahabaɓe makko ɓen en fotti ka page meɗen facebook laawolkisal ɗo fi darse meɗen ko Honno Laaɓirten الطهارة ka julirde meɗen masjidi ibadur rahman laken e nder Bruxelles. Hande no waɗiron en non programme on ko yewteten ko fii ko yowdiri kon alhaydu ko ɗum woni fii fiilayeeru. Haray hande darson ko ɓuri e fewtugol kon haray ko sonnaɓe ɓen kono noon haray no fewti duhiɓen kadi haray fi honɗum sonnagu duhiɗo hino hani andugol ko honde tuma sonnajo makko on fuɗɗoto fiilade, ko balɗe jelu o fiiloto, ko honde tuma o laaɓi, ko balɗe jelu kadi si tawi ari kadi taƴodirde. Fi honɗum mo hani mo wallitade ko honno o laaɓirta, fi honno tawa e honɗum wallitago sonnajo yo andu dina makko kan, jon noon si o laaɓari o wawata wadde dina makko kan. Den torwo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hornen e sawaba ko yewteten ɗo ko waɗa hara ko fi makko kadi woni ko yewtirɗen Incha'Allah. Ko wiyete alhaydu fiilayeeru ko wiyete ɗum assilan ko ƴiƴan ilojan ko ɗum wiyete ka haala arabu. Si ili tun haray woni hayd, si inondation waɗi ɗum no wiye hayd. Jon noon ɗan ƴiƴan ɗo ko ƴiƴan yaltay ɗan ka nder renga ko ton ɗan wonde kanan iwata ko fi honnu Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗan ƴiƴan ɗo e sonnaɓe ɓen. Jentoɗe yewtere nanende famende weltorende. Wo khalaqallahu damal hayd, Allahu on tagiri ɗan ƴiƴan fiilayeeru wa katabahu ala banati adam, o farli ɗan ɗo e dow ɓiɓɓe adama rewɓe ɓen. ɓiɓɓe adama rewɓe ɓen o farli ɗan e dow muɗum sonna ɓen li hikmatin ko sabu ñeeñal makko e hikma tawata ko kanko peto subhanahu ta'ala wawi waɗugol ɗum ɗon. Hikma on ko honɗum wo ko ghazail waladi wa tarbiyatihi, ko fii ko wawata ñammingol paykunkun ka nder renga e ko wawata ne'ugol ngol paykunkun ka nder renga. Fa subhanallah, Allah waɗa hara ñamete paykun e needi paykun ko iwata hara ko e ƴiƴan ilojan, ko wawi ɗum ɗo wo ko o wiyeteɗo Allah. Musidɓe julɓe tedduɓe, iwɗo e ɗum ɗo no hani bungude manto la. ɓeyni wo fal walad wo paykun khalaqahu llahu min ma'i rajuli wal mar'a, e ndiyan gorko on e ndiyan debbo on. Ko maniyu gorko on e maniyu debbo on woni ko hawtodirta ha wawen heɓugol ɓiɗɗo. Allah inni honno falyanzur el insanu mimma khuliq, yo neɗɗanke on daari koye honɗum e hunde woni ko o taga. Allah inni khuliqa min ma'in dafigin, o tagama e ndiyan duñidirayɗan hino yalta, yakhruju min bayni sulbi wattara'ib, yaltayɗan ka hakkunde ƴi'e ɓernde sundiɗon e ka keeki gorko on. Ko ɗo ndiyan ɗan yaltata, sperme on ko tow woni, ɗan ɗo ya moɓo ndiyara ka nder renga heɓen ɓiɗɗo weltoren mo. Koko e ñiddi, ko ɓuri e ñiddude kon fop ko tawata goto yiɗata yo goɗɗo yi'an ɗum ɗum, koye ɗum bani adama woni ko taga fi wata o bungu. ɓawo ɗum ɗo fop Allah ini wala qad karramna bani adam, kono noon min teddinimo kadi so rewi Allah. Jon noon ko ɗo koye ndiyan gorkon e ndiyan debbo wo summa yughazzihi fi rahim, Allah non ne'ira o ɓiɗɗo ɗo ka nder renga. Si tawi maniyuji ɗin ɗiɗi ɗi yiitidi haray bobo on sowama o woni ka nder renga sonnajo on, ko honɗum Allah ne'irtamo ton wo ko damul haydi an tariqi sirri, wo ko ƴiƴan fiilayeeru nun ko sonnaji on fiilotono kon, ko ɗum woni ko bobo on ñamata ka nder renga ton ila ñande o sowa. ɓeyni wali haza wo ko sabu ɗum ɗon la tahidul mar'a la tahidul hamil,
wo ko ɗum si sonnajo sowiɗo o fiilotako fil galibi ko ɓuri e ɗurde kon sonnajo si tawi tun ko o reedujo o sowike haray hande kadi o yiyata regelji makko ɗi sonnaɓe goo ɓe andi ɓe sowike o si lewru feƴƴiriɓe ina e lewru feƴƴiriɓe fi honɗum ƴiiƴa yaltaynoɗan ɗan hande kadi bobo on ka nder renga ton haray ko ɗan ɗon o woni e ñamude woni go'o ɗiɗi wa isa wadaat si yeyi noon ha o jibini bobon harno ñamude ƴiiƴa yaltaynoɗan ɗan ko ɗum holli jaka yo si tawi hiɗan nder ton ko ɗan nema si yeyi noon ha sonnajo on o jibini wo kharaja mafadilen an ghisa'il waladi an zalika dam on sey noon yalta e ko lutti kon e ɗan ɗiƴan ɗon ko bobo on wawari ñamugol ngol fof ka nder renga summa yuqallibuhu llahu ta'ala bi hikmatihi labana Allah wayla yeru ƴiƴam fiilayeeru luttuɗan ɗan ka nder renga ton bobo on ñamari ɗan fof o yarar ɗan fop Allah wayla ɗan ɗon kadi watta ɗan ɓira yataghazza bihi tiflu an tariqi sadiyi bobo on hande kadi ko ɗan ɗon kadi Allah wayli watti ɓiraɗan ko ɗan ɗon hande kadi bobo o woni ko yarata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa subhanallah fewndo ɗan wonno ka nder renga ton hari ko ñamete yeru luttuɗan ɗan bobo o jibinama Allah wayli ɗan hande kadi watti ɗan hande kadi ɓira musidɓe julɓe tedduɓe a yiyay sonnajo ɗo hara endu makko ndun no heewi taf hara ɗum ɗon fof iyen inna en mbaɗi en ɗi o no heewi ɓira kono sa seeki endu makko ndun fewndo ka inna hiɗi heewi ɗon ɓira wallahi na ɓira yaltata ko ƴiƴam ko hombo wayli ɗan ƴiƴan ɗon watti ɓira bobo on si pooɗi ko ɓira yaltata kono sa ƴetti lanseti ma laɓi a seeki ko ƴiƴan yaltata bobo on pooɗa heɓa ɓira seken endu ndun heɓen ƴiƴan ko hombo woni ko waɗi ɗum ɗo ko o wi'eteɗo Allah jaka yo ƴiƴan no wona ɓira jaka yo ƴiƴan ɗan kadi hiɗa wawi wonde ñamete fa subhanal hayyi allazi la yamutu en weltanike o wi'eteɗo Allah taguɗo gurdan tagi mayde koye ɗum ɗo wuruɗen ka nder renga yumma meɗen haray ko ɗan ɗo kadi wonɗen muynude ka enɗi yumma meɗen bani adama iwɗo e ɗiɗo piiji ɗiɗi oɗo hanaka bunga kono koko ñama ka nder renga e muynaka enɗi si ɗum ɗo yalti hande kadi haray goto falaka iwde haray hino ukko wonti bargol luɓugol har hande kadi wonti soɓe hande kadi bonnay salligi hande kadi si ɗum ɗo yalti hewti ka yaasi sonnajo on fodde ɗum ɗon iwari e makko Allah falaka ko o juulata kon o falaka ko o horata kon haray ko tuma ɗan taƴi wo hande kadi ɗan acci yaltugol haray hande kadi si Allah haton jini e dewal makko kono fodde hiɗa wontiri nder ton ko ɗan ñamete ka nder renga ko ɗan ɓiraɗan ka enɗi en weltanike Allah ɓe ini ɗiɗi wali haza wo ko sabu ɗum ɗo kadi laata hiidol murde sonnajo wonɗo e muyninde o fiilotako ko ɓuri e heewde kon fi honnum ƴiiƴa yaltaynoɗan ɗan fewndo ka o sowi ɗon ɗan woni ñamete bobo joni noon himo muyninde ƴiiƴa yaltaynoɗan ɗan fewndo ka woni e muyninde ɗon hande kadi ɗan wonti ɓira ko ɗum bobo woni e muynude ko ɗum l'islamu on inni si tawi sonnajo o woni sowiɗo tawi hande kadi si o hoori sonjey bobo on sonjamo ɓeni haray ko yo ñaamu o yoɓitoya si sonnajo no muyninde tawi hande kadi si o hoori sonjey mo sonjey bobo ɓeyni ko yo ñaamu o taƴa o yoɓitoya hande kadi yeru balɗe ɗe o ñaami ɗen emba Allah no moƴƴi honno laysa ka mislihi shay si ɗum ɗon feƴƴi joni noon sonnajo on o iwi ka o woni sowiɗo ɗon o iwi ka woni muyninde ɗon wo fa iza khallati lmar'atu min hamlin wa rida'in si tawi hande kan noon sonnajo on wona o sowiɗo wona o wonɗo e muyninde baqiya dhalika fi mahallihi ƴiƴanɗan noon arta hande kadi ka place majjan summa yahruju fil ghalibi
on sai no ƴiƴan nan tawata ala ko ñama ɗan ka nder reedu, ala ko muyna ɗan ka enɗi, tawata ko be hande kadi ɗan yalta fi kulli shaharin, lewru be lewru 6 ayyamin aw 7 ayyamin, balɗe 6 ma balɗe 7. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si kaw sowi ɗon ko ɗan ñamete, kawone muyninde ɗon ko ɗan ɓira. Si tawi ɗiɗo ɗiɗi waɗari ɗan inna joni haray ala ko ɗan golla yaasi ton nder ton, ko be ɗan yalta yaasi fi laɓɓingol renga on, fi ka bobo aroyeyɗo on tawata hino laaɓi. Joni non balɗe 6 ma honɗum ma balɗe 7. ko ni woni valeur ɗan ƴiƴan. Wona sonnajo yo iññine, na yo aybine, na yo fere, wona yo doge, sanga o woni e fiilade. Andu an e kanko e an e min e en fow ko ɗum ɗo wonno nafakka on, ko ɗum ɗo wonno petit poids ɗen, ko ɗum ɗo wonno ñameteji welɗi ɗin ka nder renga. Andu ko ɗan ɗo Allah yiltidiri watti ɓira ka enɗi ko ɗum woni ko muyna. On andi geeto innay, si goɗɗo hartike o waray ko gosi, no tuttirɗa haray hande kadi woni carte, woni durma. Kono ka hartiɗa ɗon fodde a tuttari, haray tigiti o ñiddima wotuma yi'uɗa. Kono fodde ka hunduko woni ton, haray hino weli, koye ma iwi yiltike e ma. A sonnajo on kadi ɗa alhaali makko on fewndo ɗon, haray hande kadi ko ɗan moƴƴani bobo on ka renga, hiɗan moƴƴani bobo on ka enɗi. Ko ɗum si tawi ɗan ɗo ɗan hanaka kaleede, fi wata ɗan yaltu. Fi honno ko fi laɓɓingol renga on, heblagol hande kadi fi arjaɓɓagol ɓiɗɗo on. Haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe yewti fi valeur ɗan ɗo seeɗani aɗo en natande ko lutti kon. Joni noon ɗan ɗo ka yinuɗen balɗe 6 ma balɗe 7, ɓe ñiwo kadi yazidu ala zalik, no gasa ɓura balɗe 6, no wawa wonde kadi hara hewtari balɗe 6, no gasa feƴƴitoya balɗe 7, no gaka wonde ka ha ara ka balɗe 7, hino juuta hino raɓɓina kadi. Wano Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani sonnajo on wo. Wodi sonnaɓe balɗe 3 haray ɓe laaɓi, woɓɓe balɗe 5, woɓɓe adamaɓɓe on ko yontere nden fo hino wawi wonde moyen, wano wawiri kadi wonirde non kadi plus. Si nde toɓɓere ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, damul hayd ɗan ƴiƴan ɗo non hiɗan jogi noneji 4, kono yo neniraɓe an tedduɓe. No wotton assawad, ɓawluɗan kir. Si tawi ɓawluɗan ɗan kir ari, ukkotoɗan ɗan, tekkuɗan ɗan, ɓawluɗan niɓɓituɗan, ɓe ni wo fa amsiki ani salat. Haray wata juulu dey, wata horu dey, wata arendu kadi. Amma si tawi hina ɗan ɓalejan niɓɓituɗan ɗon ukkotoɗan, kala ko ari ɗon haray salligi on boni, kono haray haɗata juulugol, haɗata horugol, haɗata rendugol, haɗata wangagol. Ko ɗan ɗo woni arananda. Tigi tigi on ko ɗan ɗo wiyete ƴiƴan fiilayeeru. Ɗiɗaɓan ɗan wo ko boɗe jan cos. Ɗan boɗe jan ɗo non no anda ka inna ƴiƴan wo lesli on ko boɗe. Kaɗan iwti boɗe ɗa wontoye couleur go gowo, haray ko goɗɗum woni ko waɗi ɗan ɗan. Sina ɗum foppu no andi ƴiƴan kan ko boɗe jan. Tati ko wiyete kon a sofra, soyɗuɗan ɗan wo ko ɗan woni ndiyan yaltay ɗan sonnaji on yi'a ɗan, wo hara hiɗan wa'i wa ƴiƴan e mbordi, no way wano wa mbordi. Rawna ɓawla soyɗa, wo hara ɗon ɗan wayi kassadid, wayi wano hande kadi wa mbordi. En andi mbordi haray no wayta wastayi no soyɗita se telen nete. Ɗan ɗo kadi sonnaɓe no heɓa ɗan ɗo. Tamman ɗan naya ɓanɗan ko honɗum ko alkadira. Ɗan ɗo wo ko ƴiƴan yaltay ɗan kadi hiɗan hakkunde rawnugol e ɓawlugol. Hiɗan wa'i wa honno wa ndiyan tuunuɗan. Ndiyan tuunuɗan ko ɗon ɗan ƴiƴan ɗo wa'i.
jonnon en andi façon ji nayi en yewtiɗo jonnon ko honno sonnajo on andirta ko honɗan e majjan woni fiilayeeru ndu ɓe wi woɗa wi'unoɗen to dow to ɗan wa'uɗan ɗan ƴiƴal wawɗan ɗan wo mbordi ma ɗum honɗan kadi wonɗan hakkunde dane on e ɓale on ɗiɗo ɗiɗi laata kunu haydan ɗiɗo naɗi fiilayeeru few ɗan wonata fiilareeju few illa fi ayyamil hayd si wona hara ko e ñalaɗi ka o fiilotoɗon sa yi'i ndi ƴiƴan hara hiɗa waywa mbordi a yi ƴiƴan hara ɗan rawna ɗan ɓawla hakkunde dane e ɓale kono hara ko fewndo ɗon yafe on tigi wowi fiilade hara yo on tigi kontuɗan ko ɗan fiilayeeru si tawi noon hina fewndo ka on tigi wowi fiilagol ɗon si wona ɓale jan niɓɓituɗan ɗan haray wata on tigi kontu fiilayeeru o wi'i amma ba'da inqita'i ayyamil aada si yehi haa ko on tigi wowno fiilade kon feƴƴi few ɗan ɗon ɗan wontata fiilayeeru soyɗuɗan ɗan e wonɗan hakkunde dane e ɓale si ɗan ari fewndo ka on tigi wo yiide règle ji ɗin ɗon haray ko ɗe règle si tawi yehi haa balɗe makko ɗe lanni few ɗan artoyi ɓaawo o laaɓude haray ɗan bonni salligi on kono ɗan waɗɗintamo longal ɗan haɗatamo horugol ɗan haɗatamo juulugol ɗan haɗatamo rendugol e moodi makko hay si tawi non ɗan fillinnike ɗan jokkodiri argol ngol haray ko façon ɗe ƴiƴe ɗo woni ko woodi ko imma ko ɓale jang ma boɗe jang ma wawɗan wanwa mbordi ma ɗum wawɗan hakkunde dane e ɓale si tawi hara ko ɓawlɗan ɗan kir ko fiilayeeru ndun non ɗum non koko anda yo accu juulugol e horugol e rendugol e sifa man en yewto e yeeso si tawi ko boɗe janna ɗum non ko lasili non ɗan ɗon hino anda ƴiƴan ko non ɗan ɗon haɗatamo hay e hunde si tawi ko wawɗan wa mbordi ɗan ma wawɗan hakkunde dane e ɓale ɗan ari fewno ka wowi fiilagol ɗon haray ko ɗan fiilayeeru si o laaɓoyi few ɗan artoyi ɓaawo mum wata o tewto ɗan hande kadi yo hoor yo juulu yo rendu haray ko résumé yewtere nden telen ɗon ko fi hon ɗum non ko hadisu ummu atiya radiyallahu ta'ala anha nena atiya ɓe maaki wo kunna la nauddu lkadira wassafra ba'da tuhru shay'a wo men laatino ko men kontatano ɗan ƴiƴan wawɗan wa mbordi ma wawɗan hakkunde dane e ɓale min kontano ɗan hay e hunde si tawi no men laaɓi ɗan haɗatano men hay e hunde ɗan sakkotano ko men kadi haray ka diina toɓɓere sakkitoro nden musidɓe bandiraɓe tedduɓe ko a partir de duuɓi jelu goɗɗo fuɗɗoto fiilagol السن الذي تحيد فيه الصغيرة بيني وليس فيه تحديد في السنة الصحيحة السن الذي تحيد فيه المرأة هريديك سنة سلودو ألاتون هاي نوكو كحبا إكو سلكم wondema ko ɗi duuɓi ɗo sonnajo fuɗɗoto fiiloragol duuɓi ɗiɗi duuɓi nayi duuɓi sappo wo ala ton e ko selli kon ɓeyni lakkin ko woni tum fil galibi ko ɓuri e heewde kon ko duuɓi 12 ha duuɓi 15 ko ɗon ɓura heew ko ɗon ɓura manitede amma non bindi arɗi innuɗi si on tigi heeɓi 12 haray ko yo fiilo ala ko ha 15 ala hino wawi wonde moyen ɗum ɗon hikka en heɓi ka meɗen ɗo jiwo mo duuɓi 9 fiiliɗo o fuɗɗi fiilagol on andi wopi arti ka wiwɗen non happugol ngol wo happaka mi fillito ko duuɓi jelu goɗɗo fuɗɗorta fiilagol haddu on ala ɗon woni go'o ɓe inni no gasa sonnajo himo fiilora ko alhaaliji 3 goɗɗo fuɗɗorta fiiloragol amma ko alhaali makko janɗugol ngol law e ñaameteji e ko woni ñaamude kon
ɗum no puusa wonde o fuɗɗo fiilagol law ma o ronka fuɗɗago fiilagol law. Go'o. Ɗiɗi, climat ka o wuuri ɗon ken no puusa o fuɗɗo law ma o ronka fuɗɗagol law. Honɗum kadi bi'a makko on, jawwu mo wuuri e muɗum on, ko ɗiɗo tati puusata sonnajo o fuɗɗo law ma o ronka fuɗɗagol law. Sondari no wano ka meɗen Fuuta ko ɓuri heewde kon, sonnajo haray o fawni e 15 ha nawre ley ton so o helli fe. Amma non ɗo hande ñaameteji ko wona e ñaamede vitamine ji, ko woni vitamine e ko wona vitamine, a yeyi ɗo jiwum ko duuɓi 10 ko hara o fuɗɗinoke fiilagol. Ko ɗum holli ko jawwu on e bi'a on hedi honno ko ɗum woni e puusude hande kadi. Sakkitoren honɗum yewtere nden, muddatul haydi wa miqdaru, ko balɗe jelu goɗɗo haani fiilagol ha honde tuma. Ɓe wi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala o inni wo la hadda li aqalli al haydi wala li aktharihi, wo ala ko happa ko balɗe ko ɓuri e fanɗude ma ko ɓuri e ɗuɗude e fiilagol sonnajo. Wo happaka kay wala li aqalli at-tuhru bayna al-haydatayn, ko balɗe jelu kadi wonata fiilayeeju ɗin ɗiɗi, kono ko ɓura andede kon lewru ndu fof ko nde wotere. Sonnajo noon mo wawi fiilade e nder lewru laabi ɗiɗi, no wawa wonde kadi. Wo inni la hadda li aqallihi, happaka ko ɓuri fanɗude ko ñallal ma ko balɗe ɗiɗi, wala li aksarihi, ko balɗe jeɗɗi ma ko balɗe jeetati. Ko ɓuri heewede kono mi woliri non nanen, lewru ndun ko balɗe 6 ma jeɗɗi. Joni noon ɓe inni si tawi noon Allah hoddiri wonnama sonnajo on, aada makko on jokkodiri hande kadi, ɓuri ka wowi yiwde ɗon haray ko fiilayeeru. Si yehi noon hare hande kadi timmari hay ñallal, haray ɗum kadi ko fiilayeeru. Si yahoyi noon kadi ha ɓuri balɗe 15, no wodi wiwɓe balɗe 15, no wodi wiwɓe ñallal, no wodi wiwɓe balɗe 17 sonnajo no wawi fiilagol. Si yehi ha 17 hara ko ɗan ƴiƴan ɗan wolɗen ɗa o woni e yiwde haray ko fiilayeeru yo kontin. Si yehi ha balɗe 15 hara ko ɗan ɗa yo kontin. Si ari ka balɗe 7 hara ko ɗan ɓale janɗa ya kontin. Si ko balɗe 6 yo kontin. Si ko balɗe 5 yo kontin. Si woni ñallal gotal pet ɗan taƴi few, haray hande kadi o laaɓi few. Karama ko goɓe inni si woni ñallal e jemma goto taƴodiri few o yi'ari, haray yo loto o juula. Si ɗan jokkodiri ɓalejan niɓɓituɗan ɗan ukkotoɗon ɗan tekkuɗan ɗan e nder balɗe 15 ko kanjan tum woni e arde, haray ɗan fof ko fiilayeeru. Fiyon nun karama ko ɓen hiɓe lurri ko ha honto wawete happede. Si ɗa yehi ha balɗe 17, haray yo andu pellet ɗan fop ko fiilayeeru. Si tawi ko ɗan non, ko ɗum sonnajo no hani sendidirgol hakkunde ƴiƴe ɗen, ko boɗejan ka ko ɓalejan, ka ko hakkunde dane e ɓale, ka hara ko wayte ɗawwa mbordi. En andi hande kadi si tawi hara hina tum ɓalejan niɓɓituɗan ukkotoɗan ɗan, haray ɗan ɗon himo andi pellet, haray hande kadi hinaɗan fiilayeeru. Si wona hara ko leere e aada makko ka wowi yi'ude ɗon woni o yiɗan. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ka resumugol yewtere nden ko ɗum ɗo falloɗen feƴƴingol ɗo hande ha jango si tawi jon jango jaɓi. Jango ko honɗum yewtoyten Incha'Allahu ta'ala, ko honɗum e honɗum dagani sonnajo wonɗo e fiilade. Go'o. Ɗiɗi, ko honɗum e honɗum harmani sonnajo wonɗo e fiilade ko o waɗata. Ko ɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi yewteten jango Incha'Allah. Si tawi jon jango jaɓi, hara ko ɗum woni ko hilnakon. Sonnaɓen noon haray ɓe jogii probléme molnaɗe Afrique fiilayeeru. Ko honɗum woni e wadde ɗum? Go'o, koko ɓe woni e ƴettude lekkele ɗen kon fiiwata ɓe jiido, ma ko ɓe woni e ƴettude lekkele ɗen kon fii pottidirgol hakkunde jiidi ɗin. Imma ko ƴettayɓe comprimé, ma ko ƴettayɓe piqûre, ma ko waɗayɓe serle, ma ko kolayɓe kooluji, ma ko ɓornotoɓe dolokaji. Ɗi foppu joni hara hino woodi. Woɓɓe ko kufunoye watta ɗo, woɓɓe no gasa hawnaki hara fi lineti on kadi hara yaltino hande kadi hara ko linetije watte,
hara fi woɗɗindirgol hakkude jiidiji ɗin. Allahu alam. Si on tigi non ƴetti ɗum ɗon hande kadi no gasa sonnaɓe goo hiɓe ton kamɓe comprimé hoy koye moƴƴani ɓandu ndun cellal maɓɓe ngar. Woɓɓe hara si ƴetti koye ɗum moƴƴanaɓe. Woɓɓe kadi yahay inna hino faala tun hande kadi ƴettugol fiwata heɓu ala tefugol. No woodi gokkoy ton sa ƴetti koye a yiyata réglji ma ɗin few ɗum ɗon moƴƴa. No woodi gokkoy se ƴettama ton hatta on tigi yiya réglji ɗin o fiilo sitta koye ɗon. Si tawi noon moƴƴana sonnajo on cellal ngal fo wata o ƴettu. Haray hande kadi yo ndaari resengo gorko on hande kadi fi wonnum ka dagani ɗon debbo on yo ƴettu fi woɗɗintingol daganiki hande kadi gorko yo ƴettu fi woɗɗintingol. Haray ɗo ɗum ɗon ƴettiroyde e yewte e ɗum yeeso hinafi ɗum wonɗen ɗo hande. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yi ko yewta ɗo ko Allah taw hara ko sawaba on ni. Si tawi faljere hino ga meɗen tori yaafuye haray meɗen tori faljitede. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko fi Allah woni ko yewtira laɓɓinana en sonnaɓe meɗen ɓen. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala koko ɓe woni e sonjade e rondagol ɓiɓɓe jogande maka nder reedu ha ɓe hewta kene. Mi toriki Allah yo Allah waɗu sabu ɗum ɗo ɓiɓɓe ɓe wonanoyaɓe heedode kamɓe e yiite ngel yawmal qiyama. Mi toriki rabbul ibadi on yo Allah yaafu mawɓe meɗen fatiɓe ɓen ƴettuɓe ɗi sonjaji ɗo fopp ha hewtuɗen aduna. Wuruɓe yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe fatiɓe yo Allah o yaafoɓe. Kala mo mawɗo mum fati yo Allah hokkumo aljanna. Kala luttiduɗo e mawɗo muɗum yo Allah ɓoyniduɓe ha wawa so tawi luttay. Mi torori Allah inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin yo Allah okkoro en enen kadi ko du'ano en itta ɗum e keeci meɗen ñande laati ɗen fureji. Musidɓe julɓe tedduɓe enen wuruɓe Occident kala ka wonirɗen e nder Occident ma hay wonɓe fewnɗo e nder lagine ko haton jinɗen e juuɗe ɓe ɓiɓɓe men ko si tawi en laatike fureji ñande tawata en woodaka si tawi ɓe ɓiɓɓe men andi tawi innugol Allah mi torikima yaafo nene yaafoɗa baba. Wuruɗo Europe e Amérique na ɓiɗɗo makko addi mo Europe ma Amérique, na ɓiɗɗo makko hollimo dollar ma euro, na ɓiɗɗo makko naɓimo Makka ma naɓimo Madina, na ɓiɗɗo makko darnanimo suudu, wona ɓiɗɗo makko sodanimo terrain, wona ɓiɗɗo makko jonnimo kaydi européen ma américain. Ko kanko waɗani ɗum ɗo fo ɓiɗɗo makko on. Hande non ko honnum ɓiɗɗo makko on wawi mo waɗande kanko babajo e nenejo ko so waɗi ni juuɗe ɗe o inni rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. Allah mi torike ma yurme nene e baba wano ɓe yurmiranolam fewnomi woni bobo. Ndare no goɗɗo ƴettirta ɗo payko mum naɓa crèche naɓa lekkol naɓa artira. Enen non en dankiɓe yo Allah dandu en enen kay ɓe bugo yaade en haray ka maison de repos. Kono alhaali on no woni yarirde ni kala naɓo yaaɓe maison de repos haray no tawa e barkinaɓe ɓe. Mi toriki Allah yo Allah moƴƴinan en ka meɗen hewtito en ka meɗen ya rabbal alamin. Haray inchallah ko wonno ka page meɗen Facebook laawolkisal o ko musidɗo moɗon Abdallah yallo Bruxelles ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahman. Haray neniraɓe meɗen maketeɓe hajja nene galle hiɓe mari waɗugol opération jango ɓe naatay ka bloc telen 15 hiɓe tori en du'a ko Allah woni dikkinayɗo yo Allah dikkinɓe, ko Allah woni feƴƴinayno opération e hoore jam yo Allah feƴƴin e hoore jam, wondude kadi e kala kadi nawnuɓe yo Allah sellimɓe. Bandirawo meɗen mo Maroc on Aminatu Sow yo Allah dikkimo dikkina nawnuɓe ɓen fop. En jogi bandiraɓe kadi nawnuɓe telen Canada kala ka nawnirade wata en situ yo Allah dikkinɓe fop. Jogiiɓe cellal ɓe yo Allah duuminan ɓe ngal, marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe, ɓe jogaaki ɓe yo Allah on okkorɓe. Kala jogiiɗo muusi e ndi hunka ɓanndu mum maa ka wonki yo Allah ittanmo okkamo cellal sifa ngal okkuno annabi Ayyuba. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.